sabti judoi Jesus mate disi asama lundiba sudia kagodok rohai tiba ni tu kolong rohaki mida sila di Golgatai pasang diriku tusi dapat surga perjalanan hati Ileai jolmai silangi Tuhani kabeha luao doi nanggodang dosaki alai sesadoi Diban muda na durus disi Diban itu kolong rohaki Mida silang di Golgatai Ku pasang diriku tusi dapat surga perjalanan hati Ku pasang diriku tusi dapat surga perjalanan hati Mulai dengan parjolo di Tuhan tanda mardika bahasa nama yoki dihita di madihita na sa sultan dino parjo tuta untuk barang pasuhan ame sian ahang dimuna narusa pangarang tuan jadi jelas nih rohanami kami retaruh kita di ulaun bersama tuan nih Najudo jala di tikion sarap panutoran duhita dihita na sa sultan alalilo dilas ni rohanami tumula di gurang ma upasahan tami Tuhan mo kadamang dainang na tinggal di muna tusok ito isara ulaw duhita ng pehami ditang mapasirahan ima Panginoon namin ng tok kadiki na mangihot mundong adong akan nasi sungonon guru secara khusus komunikasi via telepon macam dinuai ala persiwo dohami dan diminta kepasrahan jadi las rohata ba minna rohanami ima perjuru hamadatun rohanami tuhitak tanamang dainang na tinggal di mana tusuk itu jadi terharu rohami dia kaulata ala sadadu kita diulau nasono narohaku ba molope tapangido tuwa ni godrangta di bagas sapurero ba narap mangido mahita di panotorota laho pasikopon nang tuari masur di nama naruhon natuto jadi songanima kadohan siya kami nasian kuta perserahan
lumubi ma angka anggiku na sokolalong tinggal nuay na sida di huda guna pasukito. Jadi mulai tema dihita pinasama ko sa Sana kita yang saya suruh untuk kita alai kami akan mengudah morang mustahita langgus rohata asa sisa sakap kita yang kita serak mutu kami naik mengudah hulung kotor karena udi pos morang dan mengudah hilang mudah langsung pada dia rohan jadi kalau kita imam kita nani ratok ni akan mengudah na tinggal di mana fungsi marti magkama sisa ada ulo kita sisa ada ulo sisa ada tahi terus matahita tas sinong turang kami tahu nak tahu doa na sokan na kami siu pakai siran motor pasak motor makan ikut ayo lah pasak cari Suhuto do hita poparan do pupera ima si tanggal baju-baju poparan do sungai di mahita 227 tak ku bau Jesus Tuhanku tio bau masai bobos asa ulang musuh waktu siada dan nanti kos dosa dohot hisapi ay sumurug do bangago ang goho dilabuki di bata Jehovah ama nami na hudadaja dan hupuji kami ho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami dohok tordim tordi borbadia mauliati mardongan puji-pujian Tuhan di pasahat rohanami na bungon tuarobanmu na bagiai tumudo kami di tongani bagas na martuaw bagas ni na dua-dua nami ima na marsyala na niyalakmu ina na huaholongi hami na dua-dua nami syaitan berserahat duna sida Tuhan rotu bola basubito rakungu hami dohot haha angkina ima hami na marhamarangi poparan yokunami o pubarang dohot borunami adi Tuhan tathapalang asini roham na manangan-nangan nguluni amanami na Rusia Jambi keluarga besar rumah kepatuk kami turun apa sugitum di tengah-tengah ko diiring-iring ko na sida Tuhan di bagasan hahi paso pajupabui kami Tuhan di bagasan lasni roha nang pimarsitaono kami ala di parsirangon ni daging ima na dua-dua namiyo ali Tuhan dangarani kugunami ngoni dangarani malunami ni arani huwasondo na mananang nasida ope Tuhan mangido kami tuarupanmu Tuhan lehon magugu di kami poparan yo kubarang terlumubi ma Tuhan di ianako dohot boru ro di pahok pinopar ni inanamion nau jumulumur dingon lehon keceng niu patugu haporseon nasida lehon situbunya situbuni boru nang akapasarian si jamaon di tangan ada di dua perserahan donasi Tuhan mulai nami ma Tuhan otas nami imana hobar tu ada nami mawadasi na tuan nami on pahua holong ni rohanami lahu manetekun ilu nami Tuhan asima roham Tuhan apuli mahami Tuhan
dia kana marsa ho mana manugu kami dapat diurhon ulaun nami mulai borngino sahak rodi marsubut asa rapotan pasu-pasu kami Tuhan marhite dongat tubuh nami ale-ale nami boru nami rodi sudena makaholongi nami terlumbobi hula-hula nami atong pukau nami maulauro Tuhan ho mana majuluni kami Tuhan asa daruli kami di pasu-pasu pada wakabang tadi pada tahin sibolis alai suruh mator pinto di Borbadia mengajari kami mengalihon kami Tuhan mulut tungarong na lebih hurang Tuhan asa takas kami barhusik masih suku-sukunak Tuhan mulut arong na lebih hurang si gula honon nami posroh kami Tuhan mengidohoni suk-suk jalaradiru idiho lehon mai marhite asi dohot holong di ruang alai Tuhan perdosa kami bagia anggo jumulo mangurasi kami siya dosa pangalasyon nami asa tahu jala talupa mi Tuhan majalo pasu-pasu nasiyan ko kolang ibagasan ko ang anakmu Jesus Kristus martamiak kami tuho amin. Permisi ma dihamuna amat taraja inat tasoribara obat tuak kabubo nami dinamar pumuhita dinamar talingo ima dinaro na dua-dua tanah tutu nami lumobi siatano persirahani dibuat tu pada pesugiton mandokokton na dua-dua nami upung nami nahina amang raja inang suri pada molo hupak kilala hodohan di papinaparon ni upung nami lumobi man di papinaparon ni dainang nataholongi natabalo-balot apa itu kurang dobe kami mangulahon kanauli kurang dobe kami Jepangan akan renggang marhite akka sejamau ni tangan kamang rajainang suribada pakilala kami hubung kami waluluk kami Tuhan asa tutong doh tamu manangnya kok kami tuari namangi hutong orang tunjuk pamusirihan diburian nilai nango agak uleo nauli narenggan boy sangat boy akaraja na boy patupang nami markite si patupang tangan alay malutong boy patupang nami pala sa tihaw 10 jari-jari na masigat-jagi pasak puli sada sinajuju masuk pausuk kami raja nami Tuhan mamang raja inang soribada jongjong kami sono sa subuto mangido masok mamang elek kami jumolo kami masak kami asa hupay tahami majordang nami diulaot kami bagat sa salaryo asa boy udur yar sampai tujung nami sinubuti malo kami nasa subuton Tuhan muna ama nami na nami nadiat nalulo apalah hadir di satihaw amang namalo nami marpaluku kan naimulan nami na sulon nami dikyon marhite pasirangan ni daging siya namahulog na moting marhite pasirangan nami tunaduto nami dikyon moro tumamita kami amang apalah dikyon nung narari hamo amang namalo nami gabi mamang amang namalo amang sioluan amang pangoloy nang sekolah huruf kami nung manang takas di botoho alay marhite ulon nami di Westalario di parhotoho nami do di partikiano marsirang madaging nami na tinompa nilay mata di jobi mata na tuwa nami on tuwa lupan na asa nilay kami ditulian na si Gadyang umur si Doro pinopar jol manabisu tujulan niya rin jol manabuhi pangaluan ng pangusadean marhitay mama pumangilo kami alu-alu majo pumata na maktuwa di mata Panginoon namin apala sa Tiro
Mau lihat mamang, panggoro yamang nyola. Mengatur dia reho panggilan nami ini. Alu-alu mamang. Tuang kamata raja. Inak kasoribara. Naligat na lulu. Awal atau diari nauli na yung mau lihat mama nung apala di Panginoon hukum ani sa dalay Panginoon namin sa buhay sa tuhanyan nung ani masalah raja tuwag ka ari naman yung do di burian na bayan maduamang gordak sa halarajay alu-alu maduamang tuwag ka raja Babu. mau lihat mama ada orang sohu ditahami lahu mangulai otas nami mengadiajak kena jukanan tuk sama dia kena boy batu pahami noai pangaritan si ulono asa uni kan ang silot namai las maruhani barangmu las barang Muhammad asa siatur na mula-mula siatur mula kautak diulang nami juga sa Panginoon bayi memajori kami godang mula-mula nung takas di oreho kagilan nami marhidehi masa-masa kami tua mata raja nangin atas soribara suasoni tua mata na waktua di bata di partitiano bayi majo ang godang sopai katanya ni raja amat tanah liat na lunang songi inak kasoribara terlupa di dewata ala ini mga liat mahami tuk sama dia tidak nami maka dia yang ini tutuan nami on apa alas hati hon baik mama godang liati
kami kuparan yung tubalang dohok borong kami. Asima rohani Tuhan tak. Ang liyak ma liyak panggalian, liyak panghorasan. Horas sa amin na di mo nabasugi. Sumuninang kitano pagsirahan. Mauliate ma dihamu. Alay, anong do Panginoon nami amang paramusik nami. Ay, so woto inaposo-poso no peinis sa tiki. Kuyi mo to ninangatuo. Ay, alay ang buong pungyano hita pasumpa. Jara boruni inangatuo kuingot. Naposo do hamin si nomor 2 jara hiadu iti hutawa kami naman hahamarangi apalagi magkusipon tuna tua nami on ayo kuah tahi o pumeri hinga ito lang binoto jadi bajo amang takas bay kodam parkusipi Kinay maringgan na diangka ari na rin ito asa masih sabi-sabi at kami diangka na marhamaranggi dinahami sa dari susutun baik man pun tak sauraray
nahu gorahami akadong pariba kuna udah kotami dulu terlumo ini hamu pariban nami nahu udah kotami dulu ala narolo hami siap tamu perserahan tak semua dia mah ada namasa di udah tahun pinasa matu pariba nami yang pernah begino dia kita sadar di roha sadar kita isa pikiran dus roha las roha jalan marupuluh nang nami raja nami jadi oke raja nami neng romahami 7 lembuna somon hata ni kedua buat segerton di bilu sepiri bolo tupe bola jari manis na boy ta pasatami di batana monggo di Yesus hub mangiringi abang pada nami medamang ma musik naobar besi
tongos di hamuna di ham seluruhnya kaslas nero atau tikar nama itu mau tuh kesini nabu tanpa santan tu hamuna dalam sopan martanya mau asal tikar nama itu dia kaulau nama hawa boleh menjaga seni batu pangan tu hamuna seluruhnya dengan atau orang yang sorot tu lihat ada sesuatu baru mawar hatu lihat ada dia horas mahami kapungoromu ala pasahato ipas mahau nama calo soalnya ada kerajaan boronami Di hamuna amang borunami na borunami. Pada saat barita ikut itu bahwa bago, tangi itu gerak balik, karena baru bilang buaya, orang rohang orang ikut gerak na boru sudi hamuna akara boru like. Mau lihat teman di haromuna, ima duka cita hita di negara Edak tegak orang ikut bodoh setan pasarang, lain ikut muda tu orang binasa dulu, kau muda tu orang binasa. Alani ido pindah buat tu hamuna saluhukna borunami, mulai siap toru satu bijang siap peparan di atas nama okupai. Di haroromuna di nama loba kami hula muna, masalah sekolah las rohanami ido lebena karumbolu akan nazoro doho akan nameduma akan abasari alani siro nami matu hamuna mang borunami na borunami botunami nang akalai nami ibere saluhuna di pampainam muna tu hami hula muna hami martangiang kutuhata manami ako tu hamuna gabi manani ulamu sinu pahanamu akabere nami loho lai nami molo na dibagasa pasikola dapo sama bisu molo akan menet do kay burbagula molo akan utikina makasohotan ito ko sibatama sirokat ito dina nasora kota karejo di taro pasirani matangia ko hami hula asara hotan abagagana Roma pakarejo dari gari di taro pasirani mabailas rohata mabailas rohamuna sude amang borunami do borunami ini matangian nabi tuhamuna sude aka amang borunami mauliade madi harorumuna nalau pasahato sopa muna ope amang borusi do honok kusamari mula Roma kasih hubasa mulai yang satu barsukut dungo maham magubasi di kudaur parsaun majual ni najul toto mula tu somaribe Lunga tulas badan las pakadito dinami majaro galang muna hami hula muna siok boti mahami aka amang boru do kaboru hami hula muna Roma hame to pasah to semisari tu hamuna aka na amang boru nami do na boru nami iboto nami bere ibere saduhuna mahamu na pardohia jadi mau lihat teman yang katuang itu tuh dia kaulah berharwani pasal tomuna sabisa yukan itu hari soalnya kena yang di kantong nami masalah bisa dimulai jadi betul Nungaro pasahan to soba soban yada akan borunami na borunami mauliate rohanami di pasahan nasida ope Roma hami hula nasida laho pasahan to sabi-sabi baik kodak sabi-sabi
musik namin. Nung atung dioloy kami betong nung akoloy kami mama. Marhiday manin si kopan namin maulon namin di mga sa tikyon. Di na pasayordas, di na tutuwa namin. Asa tinahuay, tiyo binanto pamuhadat. Bahay mamang dihami si tiyo-tiyo, baru matuha sa harang. Konami ya nami. Gabi aja namin. Bungkus si Pemaung Jojo nunga nyaro. Saat tiba kita kami bagas nama nomor 2 Totong murid kami arong dengan nyaman. Adalah hukum jinalo bahwa satu-satu. Ada nauli hata nadi. Si para komisi bikin meeting dulu adalah si pasal ya takasannya ham akan kami dulu menukul makas mandi dulu Di hamuha namin si Dalo Pangalapan po parang niya puntaw tusugit. Di hamuha namin di paparan niya punta o pustar dagang. Kami matuto ang king. Bonan niya suhuton paparan niya punta yung pusiparang. Raja namin hahaduli. Asa takasin na tuba. Takasan uyuak bolong. Pagkas manukur razay lubi tumakas kami di namar buah-buah. Raja nami hahaduli di hari naung sal puritano parsahani di namarujung ngolu ina nahu halong hami sada na dua-duata di hari naudi di hari na lingganon ubok kami tubo na pasugit mandaboton amanami nahinami dulu tano na pinatibo tu aduhuan ni hau na markota na marurat toru na matakatulagkong marburut tuhijang laos marhitay magkaraja nami tuari marsugot pasikopot tama ari-ari ni inanami na taholong yon lahu mandaboton amanami naung parjuluy ima opo meriaduli nahinan marhitay magkaraja nami alaw matiki o pasparpuri dalat ta makkaliani na duat-duat ta paradikyon mol tuari marsugot diari natiyo tung totong do pasaton nami marhitay tami-tami ni na duat-duat nami ima nagruan na tu adat nago mol tu marsugot tu matakas sami tasingot tu tami-tami ni na duat-duat ta uli las marhamu ya manuku perajai asa matangiak kamu raja nami itu hari namangiu di pudian nilai nangon dihamiak kaya anakonna asa tubuh las miroha tubuh sadani roha tubuh nauli asa marhitimak ka raja nami huhata kami hata naringgan hata nauli asa takas alu-alu hukum pasahatamu asa sahat itu dopan ni debata jalas lang yung na pasahaton na tuhami nasa hasuton lumubima di po para nilay nangon ia manukku perajai ima hatana raja nami ima buah-buah asal tulisan ima buah-buah dinang tuhatan na gitu inatan tahu nyon tila bunga di tanaw pasrahani laos diwa kamu tuhona po dito melihat teman itu hata melihat teman nang diamu na salutna ala totok kamu marnimo tuhona apa dito dalam masakan mahamu itu sudah teman-teman masuk inatan tahu nyon mardodo natiku atapoto nagdodota ng pardele tuwa tuwa haw marura ko na matakatulad ko na marunti itanyang nami kang gidulisan hami haham sa luto siyang giya mamatnangi nga matadibata itangi huma tanyang nami iburian ni inata na tahulong siyang giya matadibata diya mo akagawin na nula may kapapahanan tua akaari na ito ialawang dulu dulu dapat alas na ialawang tunahorno
rapotan atau pada naloma iya dia tahu kan itu rapotan naik dia menutup dia betul saya terus saya tempat mata nama Tuhan itu saling terlalunya akan angiro bilang ini belum pasal belum nata orangnya selalu nama di pinopor ingat tahu dia karena masih sekolah tetap dibilang dibacakan di sini ia dulu mengambil dari itu tetap meditasi dibacakan dan dari senatama tidak sih ia karena seorang rapat ini bagi dibacakan dalam dirokat juga rokat dari rokat horas di bulan ada nama kata senami asal zonai masalah yang kedua asa terus mena atau his atau sepora-pora para soras namu saluna jala terpis jala sau ham saluna amora itu lima itu asal mak masih dijual mak surna buat koras sama dari hutan koras na di pangaratuan asal saham salun sama buat dia liling maham saluna namu koras jala kerja kalau kemari amatasi na dua tonanya asal saya turina mula-mula saya mula topa mula litua loh mula litona asal lama di hati kalau mula-mula los kedundangan tokotak sopa kedua naik kotor-kotor kejang melihat-lihat kami potong kami kasih dong nang nyong nang manokor nang kami nang kodang mengalir asal tu mengalir kami tu mengalir beda mangang kodang mengalir
Terus matorso. Tabacha.